Sailburu Andrea, alkate jauna, etorri zareten gainontzeko arduradunak, lagunak, egun on guztioi eta eskerrik asko gaurkoan ekitaldi hontara etorri zaretelako. Guk gaurkoan Foru Aldundi bezala inportantzi berezi ematen diogu ekitaldi honi. Hain zuzen ere ikusten dugulako mundua aldatzen ari dela eta gaur landuko dugun arlo hau justu dela mundu honen aldaketaren funts edo oinarri importantenetako bat. Aipatzen ari gara batipat elektromugikortasunaren inguruan, gure munduan gertatzen ari den transformazioa. Eta nik esango nuke, ikuspegi orokorra landuz, mundu mailan izugarrizko koiuntura aldaketa daukagula, berria dauzkagula, eta egunero informatiboetan ikusten ari garan datua dauzkagula. Azkeneko adibidez, ONUren datu hau, ez? 0,5ko zifra ikoniko hau. Eta gertatzen ari dela mundu guztian, herrialdeak oro har mugitzen ari direla, pausoak ematen ari direla, eta herrialde jakin batzuk egiten ari dira pauso horiek, baino industrializazio arloan. Elektrifikazio arlo hori, herrialde jakin batzutan, apustu berezia gertatzen ari da. Eta arlo horretan nik aipatzearren pare bat, ez direnak oso handiak, eta gure ingurukoa direnak, bat izan liteke Holanda eta bestea da Israel, industrializazio arloan apustu importantea egiten ari direnak, herrialde bezala. Nik hor, aipatuko nuke bereziki Holanda, niretzako oso argigarria da Holandaren ejemplua, ze Holandak, automozio arloan bere garaian, gainera Alemania ondoan izan da, ez zeukan fabrikazioan eta komponenten fabrikazioan almena hondirik, eta azkeneko urtetan egindako apustuaren gatik, herri bezala eta estadu bezala egindako apustuaren gatik, une honetan bilakatu dira elektromugikortasuna arlo horretan referentzia bat. Ez bakarrik Europa mailan, baita ere mundu mailan. Holandak egin du, hartu du apustu bat guretzako pixkat estratosferikoa dena, baina 2030 urtean ezarri du ja muga ibilgailu diesel edo gasolinakoak saltzeko muga edo hor ezarri du 2030ean. Oso gertu daukagun zifra batean ja debekatu egingo lituzke eta egingo ditu teknologia horretako ibilgailuak saltzeko baimenak. Eta hori ikuste dituzu ez, ze berri dauden, ze apustu industrial izugarria gertatzen ari diren gure inguruan, eta pixka bat onarago etorrita, Gipuzkoara etorrita, nik esango nuke Gipuzkoan baliokate guztian, elektromugikortasunean dauzkagula, eragile oso importanteak. 4 guneetan azpimarratuko nituzke nik eragile horiek. Alde batetik, aipatuko nituzke, hiri garraio publikoen inguruko produktuak sortzen dituzten ekoizleak, ekoizle industrialak, badaukagu baita ere komponenten edo osagarrien industria, eta badaukagu baita ere zentru teknologiko bikainen sare bat, eta unibertsitate eta lanbide heziketaren atal bat ezagutzar ikuspegitik. Niretzako, atal guzti horietan bana-bana hasita azpimarratzen, lehenengoa inportantzi berezi ematen diona da justu atal industriala. Gipuzkoan, arlo horretan, industriak, badauzka kasu batzuk, oso argigarria direnak, eta orain dela gutxi, ejemplo garbi batzuk eduki ditugu, ez? Industrias, empresas como Orona, Irizar, ICAF, que ya están facturando por encima de los 2.800 millones de euros en este ámbito, con la fabricación de más de 4.500 vehículos o más de 14.000, pues, al final, productos, ¿no?, que tienen que ver con el ámbito de la electromovilidad. Estamos hablando también, como sector, el sector de la automoción, que en este momento, en el ámbito industrial, concita el 40% de la facturación, el 40% del Producto Interior. Desde el punto de vista del territorio de Guipúzcoa, más de 1.000 millones de euros de exportaciones, y desde el punto de vista de la facturación, en 2017, dejando de lado en Euskadi, dejando de lado la Mercedes, más de 18.000 millones de facturación. Y desde el punto de vista del territorio de Guipúzcoa, yo haría una mención especial al Grupo Mondragón, que cuenta
con 60 plantas en la división de automoción, 60 plantas en todo el mundo, 5 centros de desarrollo y más de 14.500 empleos. Beraz, ikustu duzuen bezala, industrian ikuspegitik indarra handia daukagu, sektore osoan, eta baita ere bereziki elektromugikortasunan arlo horretan, dauzkagu baita ere ezagutzaren ikuspegitik, eta hori da hirugarren atala, dauzkagu eszelentziazko zentru teknologikoak, eta horra aipatu ditazkegu, Tecnalia, IKALAU, Ikerlan, Bikontek, Zidetek, Zeit, besteak beste, bino Gipuzkoan, pisu handia daukaten zentru teknologikoak. Eta baita ere unibertsitateak eta lanbide heziketa. Guk ez dugu ahaztu behar, lanbide heziketaren eta unibertsitateen eskutik edukiko ditugula prestatuta profil berriak, etorkizunari begira, azkenean aktibitate berri hori garatu ahal izateko behar dan bezala. Nik uste dut horrek markatzen duela pixka bat, zein den Gipuzkoaren ikuspegia arlo guztietan baliokate osoan. Guipúzcoa está en una posición inmejorable para abordar cualquier reto que se plantee en el campo de la electromovilidad, puesto que tenemos empresas, industrias, centros tecnológicos y universidades punteros. Eragile guzti hauen koordinazioa administrazioekin batera behar beharrezkoa da polo indartsu bat sortzeko. La movilidad eléctrica también va a traer beneficios para sus habitantes. Al final, la movilidad eléctrica no deja de ser una movilidad sin ruidos, sin emisiones e incluso sin vibraciones. Bestalde, enpresen inguruan lanpostuak sortu eta daudenak bermatuz. Gipuzkoa lurralde txikie da, eta horretik daukiun erronka ikaragarri. Iniziatiba honek daukiun onena ateaziko iku. Internazionalki liderrak diene zenturkin kolaboratzeko eta lehiatzeko. Oso garrantzitsua da bai talentua, bai ezagutza eta bai inbertsioak erakarri eta hemen mantentzea. Eta hau ez da bakoitza bere aldetik egin dezakeen zerbait. Necesitamos un centro de electromovilidad porque el reto es muy amplio y creo que debemos de ser ambiciosos. No se trata de responder solo a las necesidades de movilidad en el entorno cercano, sino tratar de hacerlo con una perspectiva global. Tener un centro de movilidad eléctrica en Guipúzcoa va a permitir ser referentes a nivel internacional en cuanto a investigación y desarrollo de soluciones de movilidad eléctrica. Puede proporcionarnos empleos de calidad, una oferta formativa puntera, la atracción de talento, incluso la atracción de capital externo. Interesgarria da sektoreko aktore ezberdinak mahai gainean ezartzea, guztiok direkzio berdinean lan egiteko. Egia da, azken urteotan asko aurreratu dugula gai honetan, baino oraindik lan dexente dugu egiteko. Ser referente en la electromovilidad va a suponer retos importantes, pero el mantenerse allí también va a suponer retos no menos importantes. Hitz hauetan agertzen zen, eta nik uste dana daukagula, hemen gauden danak oso garbi daukagula, elektromugikortasunaren irautza hori etorri dala eta gelditu egin dela hemen. Eta etorkizunera begira, gu daukagun transformazio importantenetako bat dugula. Kotxeak, autobusak, ibilgailuak, ibilgailu industrialak, motorrak, bizikletak, danak ari dira transizio horretan egiten, eta nik esango nuke gainera, aldaketa transformazio horrek oinarrian daukala transformazio teknologiko bat, eta teknologi aldaketa horrek ekartzen diola baita ere izugarrizko aldaketa industriari. Hor bazegoen niretzako datu bat izugarri argia dena eta bildur pixkat ematen duena, eta da, ibilgailu elektrikoetan, konbustioko ibilgailuekin parekatuz, ibilgailu elektrikoetan, piezen 80% gutxiago behar izango ditugula, beraiek ekoizteko. Konbustioko teknologitik elektromoligadeko eskemara pasatzeko momentuan, zenbait pieza desagertu ingo direla. Justu gure automozioko osagarrien industriak egiten dituen piezak.
Eta horrek ekar dezake baita ere lanpostuen ikuspegitik jaitsiera importante bat. Por lo tanto, yo estaba hablando de oportunidades, de potencialidades, pero también estamos hablando de los riesgos que tenemos. El hecho de que en este momento tenemos una industria relacionada, dedicada a la automoción, que factura más o menos, como decía, el 40% del PIB y que tiene además gran parte de los empleos en el sector industrial, y una transformación tecnológica que hace que las piezas que en este momento están fabricando en esas empresas dejen poco a poco de fabricarse, con esa transformación tan radical. Por lo tanto, necesitamos dar un salto cualitativo en el territorio de Guipúzcoa y en el conjunto del país, para afrontar esa transformación tan radical. De hecho, en este momento, gran parte de la industria europea observa con cierto reparo esa transformación. Y estamos escuchando declaraciones de diferentes líderes industriales y también de diferentes países trasladando ese reparo, ¿no?, de que esa transformación tan radical no se efectúe de un modo excesivamente acelerado y que nos pille todavía sin la capacidad de adecuarnos a esa transformación. Nik esango nuke beraz, paradigma aldaketa horretan, jauzia egin beharra daukagula, gu guztiok egin beharra daukagula jauzia, eta horretarako gainera izugarrizko potentziala daukagula gure lurraldean eta gure herrian. Guk Gipuzkoan egiten baldin badugu apustu hori, da zue guztioengan sinisten dugulako. Zue guztio daukazuen potentzialean sinisten dugulako. Hala ere, gure ustez behintzat, potentzial hori gero garatzeko, 3 oinarri ezarri beharra dauzkagu. Eta horietatik importanteena niretzako da espezializazioa. Ikuste duzuen bezala sektore oso zabala, ikuspegi oso diferente dauzka, baina lurralde bezala guk egin beharra daukagun apustua da onak geran atal horretan. Ezin dugu apustua egin denean oso txikia garelako eta huts handi izango litzatekeela, fallo handi izango litzatekeelako guretzako denean saiatu apustua egiten. Espezializazio hori ezinbestekoa da. Eta Gipuzkoan espezializazio hori egingo dugu herrian, erkidego autonomoan egiten den esfortzuarekin jarraituz. Alegia, Jaurlaritza egiten ari da apustu industrial bat oso importantea, espezializazioa arloan, RIS3 izeneko estrategia dauka, espezializazio inteligenteko estrategia hori, Europak markatzen duen bideari jarraituz. Zein izan liteke persona egokiagoa estrategia hori azaltzeko, hemen daukagun sailburua Arantxa Tapia baino. Arantxa, etor zaitez mesedez eta azaldu mesedez zure ikuspegia arlo horretan. Bueno, eskerrik asko Aldun Nagusia, etorri zareten guztioi egun on gure aldetikan baita ere. Eta, saiatuko naiz pixka bat hori, zer dan irudi hori horratzean daukaguna, seguru askotan ikusi dezuela eta nondikan atera dan, eta pixkanaka jeisten joango naiz. Irudi hori azken finean ardatz bat eta bestean, hemen horizontal honetan dago gure potentzialidadea industria mailan. Eta vertikalean daukagu teknologikoki ze potentzialidad daukagun. Beraz, ikusiko duzue, adibidez, salud humana delako horretan, teknologikoki garrantzitsua gehala, baina enpresa munduan oainikan gauza gutxi daukagula. Aldiz, bai energia eta bai fabrikazio aurreratuan, bietan dauzkagu bi potentzia garrantzitsu. Industrialki garrantzitsua gedea, jakituria dago, aspalditikan datorren jakituria dago, ondo egiteko ahalmena eta aldi berean teknologikoki ere aurreratuak. Beraz, bi arlo horiek oso garrantzitsua guretzako herri bezala eta hortikan diversifikazioa jo behar dugu. Baina inoiz ahaztu gabe zertan gehan onak. Ze bestela, Aldun Nagusiak esaten zuen bezala ez geha inoa iritsiko. Konturatzen zate gaina energia eta fabrikazio aurreratua badaukatela zati bat amankomuna dela. Zergatikan, adibidez jarri dezagun energiaz ari gehanean eta elektromugikortasunaz automozioari buruzari gera, trenei buruzari gera, garraioari buruzari gera, baina hori guztia baita ere da fabrikazioari lotutako zerbait. Beraz, hor tartean edukiko genuke. Baina konturatzen baldin magia baita ere, energia berriztagarrietaz hitz egiten degunean, hain zuzen, gauza bera daukagu, energia berriztagarriak energia dira, baina fabrikatu egin behar dira. Beraz, hor daukagu arlo bat elkarrekin jotzen dutena. Hori kontutan izan da, zer egin zuen Jaurlaritzak? Nolabait, eragile desberdinekin, estrategia bat prestatu, estrategia energetikoa, 2030 urteraino iritsiko dana. Horrek 8 lerro nagusi ditu, seguru aztertu dituzuela. 8 horietatik 7 daude
esango genuke administrazioak egin behar ditun hainbat lanetara bideratuta. Bate izango litzateke, orain bertan ja lortu duguna. Hau da, gure enpresak energetikoki izatea askoz ere eraginkorragoak, hori zuek egiten duzue, baina gure aldetikan zer egin behar dugu. Nolabait zuek energia hori gutxiago ordaindu dezazuen, gure lanak egin behar ditugu erregulazio ikuspegitikan. Por tanto, de las 8 líneas de trabajo que tiene la Estrategia Energética 2030, que está imbricada perfectamente en esa bola de energía que vemos ahí, bueno, pues 7 de ellas están dirigidas sobre todo a actuaciones que tiene que hacer la Administración. Y hablaba de la primera de ellas, que además de vuestros esfuerzos por ser eficientes energéticamente, pues todas las actuaciones en regulación que nos corresponden para conseguir que, por ejemplo, tengáis que pagar menos por esos peajes eléctricos, que esa discriminación que teníamos históricamente se haya conseguido rebajar. O conseguir potenciar, por nuestra parte, el que tengamos un PTS de energías renovables que nos permita desarrollar nuestras energías renovables. Y pensaréis, ¿por qué nos está contando esto si estamos hablando de electromovilidad? Pero tiene su relación también. Y yo creo que lo tenemos que tener muy claro. Una cosa es que no haya emisiones de CO2 porque el vehículo es eléctrico, bien, pero la energía eléctrica de ese vehículo, ¿de dónde viene? Como no sea 100% renovable, tendrá unas emisiones indirectas que también tenemos que mitigar. Luego, hay elementos en común que parece que no, pero que están también unidos. Y la octava de las líneas, y voy a pasar directamente a ella, está asociada a lo que es el desarrollo tecnológico y el desarrollo industrial en el ámbito energético. Y ahí nos hemos fijado como 3 vectores principales de actuación. El primero de ellos es el de la manufactura avanzada, es decir, cómo aplicamos procesos eficientes y de fabricación avanzada, de Industria 4.0 con toda la digitalización y demás, a unos elementos muy concretos. Y como volvemos a analizar especialización, no nos hemos ido a todos los procesos, nos hemos ido a 3 elementos muy concretos. Uno es el de la eficiencia energética, otro es el de las energías renovables eólicas, fijados sobre todo en la eólica, cómo podemos mejorar nuestros procesos productivos en energía eólica, y por otra parte el oil and gas, todo el sector de tubos, de bombas, de elementos que están asociados al oil and gas. ¿Por qué? Porque ahí tenemos muchas capacidades y nos tenemos que centrar ahí. El segundo de los ejes es para nosotros analizar energías en ambientes hostiles. ¿Ambientes hostiles qué significa? Pues ambientes hostiles nos hemos focalizado también aquí en el mar como el nuestro, es decir, con grandes profundidades y con un ambiente de vientos, tormentas y demás que hace que la energía que vayamos a desarrollar ahí también tenga unas características diferentes. Eta horregatikan jarri ginen martxan Europa mailan sare batean Vanguard Initiative, eta horretan Eusko Jaurlaritza Euskadi bezala, Euskadi ordezkatuz sustatzaileetako bat izan da, eta hor analizatzen dugu adibidez Eskoziarekin eta Flandiarrekin batea, gurekin batea izan ziren aintzindariak, energia eolikoa baino ambiente arraro hoietan, esango gendute, harsh environments, esaten dute beraiek inglesez, eolikoa, itsasoko indarra eta baita ere eguzkitikan datorren indarra. Hor fokalizatzen gara. Eta hirugarrena zein da? Hirugarrena da sare elektriko inteligenteak. Eta sare elektriko inteligenteetan behar ditugu energia berriztagarri guzti horiek, baina baita ere sartzen dugu beste 2 elemento desberdin. Bata izango litzateke sareak beraiek aztertzea, eta azkena daukagu autoelektrikoen gaia. Autoelektrikoak baita ere konektatu egin behar direlako sare horietara eta sareak prestatuta egon behar dutelako. Eta tartean ditugu 2 elementu teknologiko beharrezkoak direnak guztiei zerbitzu emateko. Bata da metaketa eta bestia da electrónica, potentziako electrónica. Es decir, para dar servicio a todos esos elementos que tendrán muchísimas tecnologías asociadas, pero ponemos en el centro 2 elementos que son cruciales para los 3 ejes de actuación. Uno es el almacenamiento y la otra es la electrónica de potencia. Y con ambos servimos además a todos los elementos. Y por último, lo que hemos hecho es desarrollar un poquito más lo que es un plan de movilidad eléctrica, trabajando desde el punto de vista energético y desde el punto de vista de movilidad, que nos va a permitir trabajar con toda la cadena de valor de la que hablaba el diputado general. En esa cadena de valor trabajamos desde elementos de almacenamiento, de infraestructuras de recarga, de sistemas de distribución, de elementos eléctricos, y hablábamos incluso de algo
que ha desaparecido ya desde la semana pasada, de lo que se llamaba el gestor de carga. Antes teníamos un gestor de carga, ha llegado el presidente Sánchez y nos ha dicho que no, que gestor de carga no. Luego, bueno, ahí también nos tendremos que recolocar y ver qué opciones tenemos ahí. Tenemos también, como no puede ser de otra manera, administraciones que tenemos que trabajar ahí para conseguir, bueno, pues poner en marcha una serie de obras de infraestructura a las cuales, bueno, pues elementos de construcción tendrán que trabajar. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, si tenemos que poner en funcionamiento un autobús eléctrico aquí en Donosti con la Diputación y con el Ayuntamiento, pues también hay que meter todas las infraestructuras necesarias, no solo de obra civil, sino además de conexión carretera, vehículo, vehículo, bueno, tenemos que introducirle todos esos elementos. Elementos de financiación, por supuesto, todos aquellos productores que están en la cadena de valor Tier 3, 2, 1 hasta llegar a los OEMs, los fabricantes, y a partir de ahí, una vez que se ha fabricado el coche y se ha puesto en la carretera, pues hay que mantenerlo, tenemos los concesionarios, bueno, tenemos ahí un elemento de negocio muy importante. Con una vertical de, os decía, conexiones de elementos de tecnologías y comunicaciones que van a impactar en cada uno de esos sectores productivos. Sin olvidar que, también lo estaba comentando el diputado general, ¿cuántos clústeres, cuántos elementos industriales tenemos ahí? Pues por hacer un breve repaso. Si estamos hablando de TICs, tenemos el clúster Gaia. Si estamos hablando de energía, tenemos el clúster de la energía. No nos podemos olvidar del de la automoción, no nos podemos olvidar del clúster de la movilidad, incluso el clúster de fabricación. Todos ellos ponen sus potencialidades al servicio de estos elementos y nos permiten dar un salto cualitativo en cada uno de los ejes en los que nos estemos moviendo. Luego tenemos muchísimo que hacer y muchas oportunidades. El vehículo eléctrico se puede ver como un elemento hacia el que hay que transitar con un poco de cuidado, no de un día para otro, pero que nos permite tener muchísimas oportunidades en muchos nichos de negocio. Tenemos que acertar, analizar muy bien dónde somos buenos y tratar de poner en marcha eso, diversificar, potenciar lo que tenemos y a partir de ahí seguir creciendo. Y con el objetivo final, y con esto termino, con el objetivo final de ¿qué? De conseguir que en el 2100, vamos a hacer una transición energética, en el 2100 no tengamos emisiones provenientes de vehículos a gasoil o a gasolina, es decir, vehículos contaminantes, y que consigamos tener, bueno, en el 2030, pues el 20% aproximadamente de energía renovable. Sabéis que en Euskadi tenemos muy poca producción de energía renovable y tenemos que transitar a conseguir vehículo eléctrico sí, pero con energía renovable local a ser posible, y que lleguemos a tener un 40% de nuestra flota que además sean vehículos eléctricos. Luego, yo diría que oportunidades tenemos todas y nos toca trabajar a todos conjuntamente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantxa. Ni esker. Bueno, ikusten zenuten bezala, espezializazioen arloan ideak oso garbi daude gure herrian, oso ongi markatuta dago bidea, eta aipatzen dituen 3 linea nagusi behar genituela gure potentziala behar dan bezala garatzeko. Hau zan, espezializazioa zan lehenengoa, bigarrena zan eszelentzia, bikaintasuna. Guk uste dugu, espezializazio horretan, onak geran hori behar dan bezala zehazteko, eszelentziak markatu behar duela bidea. Zertan geran eszelentziak, ezagutza ikuspeditik. Hornik, errepaso labur bat eginaz, eta inor bazterrean utzi gabe, utzi nahi izan gabe bintzat, eta uste balen badut norbait barkatu, gu dauzkagu zenbait zentro teknologiko eszelentea direnak gure lurraldean. Aipatuko nuke lehenik eta behin energiaren metaketaren arlo horretan zidetek dauken rekonozimentu internazionala, Ikerlanek daukan baita rekonozimentua potentziaren elektronikan, Arantxak ipatzen zuen atal horretan, Bikontekek ibigailu autonomoan daukan ezagutza, Teknaliak, Ikalauk, beste hainbat arlo teknikoetan dauzkaten ezagutzak edo CEITek potentziaren elektronikan daukan ezagutza. Ikusten duguna da, zentru teknologikoek dauketela une honetan oso garatua eta punta-puntako teknologia bat, eta hor markatzen dela gure bikaintasuna. Beraz, ikuspegi hortatik, bikain izatea izango da gure apustu nagusia. Espezializatu, baina bikain izan da. Zein da daukagun arriskua? Arrisku importante bat. Nik arrisku hori markatzeko datu bat emango nuke. Eta da, Shenzhen
hiriak egin duen apustua Txinan. Txinak, bakizue, kutsaduraren inguruan hirietan izugarrizko arazoa zeukaten eta daukaten, eta kasu honetan Shenzhenek egin duen apustua hor ikuste duzu, ez? 16.000-tik gora autobus elektriko martxan jarri ditu, 510 elektronira eta karga individualerako 8.000 zutabe baino gehiago. Beraz, egiten du autobus elektrikoen eta bere inguruko azpiegitura guztiaren inguruko apustu estrategiko bat hiri bezala. Baina ikusi zein da kopurua. 16.000-tik gora. Esanet, eskalaren ikuspegitik, gure lurralde txikia honekin parekatuz, ikusi zer dan une honetan, adibidez Txina garatzen ari den esfortzu industriala. Horri guzti horri erantzuteko. Ze biztan da, kopuru guzti horri erantzuteko bertako enpresek egingo dutela. Eramango dituztela pedidoak. Eta beraz, hor sortzen ari da kapazitate industrial bat Txinan, une honetan Txinarako egiten ari dena, baina Txinan askotan gertatzen da bezala, gero nazioartera daitekeena. Beraz, hor nik ikusten dut, epe ertain eta luzera ikusten dut arrisku berezi bat. El hecho de que en este momento sí nos encontremos con, por un lado, una especialización, una capacidad tecnológica, una excelencia, pero por otro lado, desde el punto de vista de la escala, nos encontramos con agentes a nivel mundial que multiplican por unas cifras exorbitantes el tamaño que tenemos, un tamaño reducido como territorio y como país. Beraz, gu herri txikia gara. Nola egiten diogu aurre hor daukagun erronka honi? Nik garbi daukat aurre egiten diogula lankidetzarekin. Eragile guztien lankidetzarekin. Hor daukagula indargune nagusia. Eta hau ez da kontu estetiko bat. Hau da kontu estrategiko bat. Guk ezinbestekoa dugu elkarlana biziraun nahi balima dugu. Necesitamos, pero absolutamente de un modo vital, la cooperación entre los diferentes agentes si queremos continuar siendo competitivos en los años venideros, en los 10, 20, 30 años venideros, en la apuesta que nos viene. Para desarrollar nuestras capacidades tecnológicas necesitamos que los diferentes agentes entremos en una vía única, en una estrategia unificada. Necesitamos, por lo tanto, estructurar y garantizar que esta vía sea realmente una apuesta de país y de territorio, una apuesta que implique a todos los agentes, en una única estrategia. Eta nik esango nuke arlo horretan, bide bat ja dagoeneko garatu dugula Gipuzkoan. Gipuzkoan elkarlanerako bide bat martxan jarri dugu. Azkeneko bi urtetan etorkizuna eraikiz izena duena. Etorkizuna eraikizek egin nahi duena da Gipuzkoak etorkizunari begira dituen erronka nagusiak elkarrekin, gizartearekin batera enfokatu, eta hori egin esperimentazio aktiboaren bitartez. Alegia, zeintzu dira gu dauzkagun problema nagusiak, adibidez daukagu gizartea zahartzen ari dena. Gizarte zaharkitu horren inguruan, zein da herri bezala egin behar dugun planteamentua. Edo mundu guzti mailan gerozta gehiago indartzen ari den desberdintasunen inguruan, zein da gu daukagun planteamentua. Edo gizon eta emakumeen arteko berdintasuna lantzeko, zein da daukagun planteamentua. Edo enpresen lehiakortasuna bermatzeko, zein da daukagun planteamentua. Edo klima aldaketaren arlo horri behar dan bezala heltzeko, zein da Gipuzkoa duen planteamentua. Horietatik, ikuspegi guzti horietan, dagoeneko Gipuzkoan etorkizunari eraikitzen eskutik daude esperientzia pilotuak martxan. Atal horietako bakoitzean. Izan daitezke esperientzia pilotuak enpresetan, ikuspegi ekonomikotik adibidez, langileen parte hartzea bermetzeko enpresetan, edo baita ere kontziliazioa lantzeko enpresetan, hor badaude atal bakoitzan 30 esperientzia pilotu baino gehiago. Badaukagu baita ere elkar ekinen eskutik ekimen bat bazterkeri arriskuan dauden personak lanaren bidez integratzeko gure gizartean, hor ere bide hori gure bailarretan eta garapen agentzien eskutik garatzen ari gera, eta gero baita ere martxan jarri ditugu erreferentziazko zentru batzuk. Lehenago aipatu ditugun RIS-3aren atal bakoitzean, saiatu gera Gipuzkoan onak geran ataletan espezializazioa bilatzen. Luego hemos puesto en el ámbito, por ejemplo, de la alimentación, hemos puesto en marcha LABE,
que es un centro relacionado, dirigido a trabajar el tema de la gastronomía digital. Es un laboratorio de gastronomía digital. Estamos hablando, por ejemplo, en el ámbito de la fabricación avanzada de SIUR, dedicado a la ciberseguridad en el ámbito de la industria. Estamos hablando en el ámbito, por ejemplo, de los contenidos audiovisuales en euskera, vídeo. Estamos hablando del Instituto de Cambio Climático en el ámbito de la planificación de territorio y regeneración urbana. Estamos hablando de Adinberri en el ámbito de la salud y el envejecimiento, un centro dirigido al envejecimiento saludable. Y como veis, en cada uno de ellos hemos puesto en marcha un centro de referencia, por lo menos, y quisiéramos que se pusieran más en marcha. En todo caso, en lo que hoy concierne, además, hemos puesto en marcha y hoy presentamos Móvil, que sería y es el centro de referencia de electromovilidad de Guipúzcoa. Es un centro, Móvil, que generará y desarrollará conocimiento, tecnología e iniciativa en lo relativo a la movilidad eléctrica y al almacenaje, y en toda la cadena de valor, como decía. Beraz, Móvilek egin nahi duena da bildu, alde batetik enpresen ahalegina, beste aldetik zentru teknologiko eta unibertsitate eta lanbide heziketaren ahalegina, eta baita ere administrazio publikoena. Móvilek nahi duena baita ere enpresa sektore berri hori garatu, azkenean ekintzailetzaren eskutik. Enpresa berriak sortzeko esparru bat edukin duelako. Eta Móvilen misioa azkenean izango litzateke Gipuzkoako ahalmenak biltzea, aglutinatzea, izan dadin Gipuzkoa referente bat eta Euskadi elektromugitasunen ikuspegitik panorama internazional osoan. Eta hori, estrategia hori, begira ipini 2025 urtera. Hor, denbora eremu horretan nahi genuke garatu estrategia guzti hori, zentru hori eta polo hori. Zeinek martxan jartzen du? Hori lideratzen dugu administrazio publikoek, alde batetik Jaurlaritzak EBEren eskutik, foru aldundiak eta baita ere Donostiako udalak. Beraz izango da zentru bat, referentziko zentru bat publikoa izango duena, izaera publikoa izango duena, horretarako fundazio bat jarriko du martxan, eta fundazio horrek hitzarmenak egingo ditu Móvilen atal diferenteak kudeatzeko eragile diferenteekin. Beraz, hitzarmenaren tresna izango da, kudeak eta tresna nagusia. Móvil fundazio bezala, zue guztion parte hartzearekin. Beraz, izango da, topagunea enpresa eta eragile guztiena, eta gu nahi genituzke, hori da gure ahalegin nagusia, ahalegin guztiak lerrokatu. Uste dugulako, lehen osatzen nuen bezala, elkarlanak bideratuko duela benetan estrategia potente bat arlo horretan. Y nosotros quisiéramos, por lo tanto, que las industrias del territorio, las industrias del sector, participaran en Móvil. Pero no solamente en el centro de referencia, sino también junto al centro de referencia. Y por lo tanto, nosotros en la ciudad de San Sebastián, en la zona de Escutaitzeta, en Zubieta, hemos reservado 48.000 metros cuadrados para establecer el polo de electromovilidad del territorio de Guipúzcoa. En ese ámbito, nosotros pondríamos un centro de referencia. Esta iniciativa cuenta con 5.350 metros cuadrados, que serían propiamente el centro de referencia, que contaría, eukiko luke zentru horrek alde batetik saiakera laborategi bat, beste aldetik eukiko luke baita ere ezagutzaren kudeaketa bat, beste aldetik eukiko luke ekintzaietasunari eskainitako espazio bat, eta baita ere living lab bat. Beraz, ikustu duzuen bezala, espazio zabalago bat, 48.000 metro karratuko espazio horretan, gonbidapena egiten dizuegu enpresei eta bestelako eragilei ikusten duzuen eta behar duzuen neurrian hor ezartzeko zuen instalazioak, 48.000 metro horietan ekuko dugu zentrurako espezifikoki espazio bat, eta hor, zentru horretan lau atal nagusi egongo lirateke. Hor ikusten dituzu zeintzu diren metrajeak, metro karratuak zeintzuk izango lirateken, nola nahi ere, niretzako azpimarragarria da
aipatzea zein dan zentruaren bihotza. Eta zentruaren bihotza izango da laboratorioen espazioa. Laborategiak izango dira mobilen bihotza. Cuando hablábamos de la excelencia, nosotros somos muy conscientes de que el corazón de la iniciativa, la puesta en marcha y sobre todo el primer movimiento que vamos a hacer va a ser la puesta en marcha de un laboratorio que dotará de servicios diferentes a la empresa del territorio. Pensamos que ese es, desde la perspectiva de la excelencia, el movimiento más importante de Moovil. En el espacio de los laboratorios contará con 4.450 metros cuadrados, de los 5.350 del centro, la mayor parte se dedicarán al laboratorio, y la primera iniciativa, comandada por CIDETEC, será un laboratorio de almacenamiento de energía y de infraestructuras de recarga. Ese sería el elemento tractor del laboratorio que luego tendría en la cadena de valor diferentes pasos nuevos a dar. Pero el inicio, el que más definido está y el que arranca, es este laboratorio. Se especializa, como decía, en almacenamiento de energía para ensayos con módulos y baterías. Ese sería el arranque de Moovil desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del ámbito del laboratorio. Pensamos que este laboratorio será el más importante del sur de Europa y estará a la par de otro puntero alemán que constituye en este momento, que es el líder a nivel europeo y uno de los más importantes a nivel mundial. Luego contaremos con un laboratorio de referencia a nivel mundial. Nik esango nuke, laborategi horrekin garapen diferenteak egongo direla, behar diferentei begira, baina hasieran sektoreak berak eskatzen zigun, orain dagoeneko dauden ahalmenak potentziatu egin behar zirela eta biderkatu egin behar zirela. Luego, estamos dando ese paso, desde el punto de vista del laboratorio, como consecuencia de la demanda del propio sector. Pensamos que es un aspecto crítico precisamente para el desarrollo futuro del sector en el territorio. Bigarren gunea, Moovilen izango da ezagutzaren gunea. Hor, ikusten duguna ezagutzaren transferentzia ezinbesteko dela. Beraz, hor, protagonismo edukiko luke ezagutzaren ikuspegitik unibertsitateak, Lanbide Heziketa munduak, eta guk nahi duguna da sektore berri horretarako profil teknikoak behar da bezala ezarri eta landu. Beraz, hezkuntza ikuspegi bat edukiko du, gero baita ere nahi genuke identifikatzea joera berriak, mundu mailan ze joera dauden, eta horiek aplikatu baita ere gure lurraldean, eta gu nahi genuke beraz, formaziorako, ezagutzarako, prospekziorako gune bat izatea Moovil. Eta nahi genuke baita ere, politika publikoei baita ere bidea erakustea, zentruraren bidez. Guk ere publikoki ze pauso eman behar ditugun, argitzea eta proposamenak egitea. Bistan da, edukiko luke baita ere elementu bat herritarrengan politikak sustatzeko, elektromugikortasunean, eta baita ere nazioarte mailan referentzia lantzeko. Eta azken atala, Moovilekoa, izango litzateke, azken aurrekoa, kasu honetan izango litzateke ekintzaietasunarena. Guk uste dugu startupak, enpresa berriak sortzeko gune bat eduki behar dugula. Ezinbestekoa dela gaina estrategia hori, ze uste dugu sektore berri baten aurrean gaudela. Eta hor, enpresa berriak sustatzea funtsezkoa dela. Horretarako politika diferentek edukiko ditugu, beste baita ere fiskalak, laguntzeko esfortzu horretan enpresei eta inbersorei. Eta azkeneko atala izango litzateke Living Labarena, contaría Moovil también con un Living Lab en el que las empresas podrían testar sus productos y sus servicios. La inversión de Moovil sería de unos 19 millones de euros. Pensamos que la mitad de ese presupuesto iría destinado al equipamiento de Moovil y la otra mitad sería tanto a la construcción como a la compra de terrenos. Inbertsioen ikuspegitik, erakunde publikoek egingo genuke, eta guk uste duguna azkenean da finantziazioaren ikuspegitik, gero Moovilen mekanika edo Moovilen jarduera finantziatzeko bideak martxan jarri behar dauzkagula. Adibidez, laborategiaren zerbitzuak, hor proiektuetan parte hartzea edo baita ere patrozinioetan edo hor partaide izateko dinamiketan. Beraz, ikustu duzuen bezala, alde batetik esfortzu publikoa izango da importantea, baina gero, sektore pribatuak ere bere ekarpena egingo du Moovilen finantziazioan eta jardueraren finantziazioan.
Guk labur-labur aurreikuste ditugu 3 fase mobilen garapenean. Lehenengo fasea da hemendik urte bukaerara fundazioaren konstituzioa eta zuzendaritza eta bere taldearen osaketa. Bigarren fasea izango litzateke datorren urteko lehenengo 6 hilabetetan alde batetik behin-behinean jarri martxan fundazioa eta lan talde eta jarduerak behin-behinean martxan jarri zentrua behin betiko eduki arte. Eta hirugarren fasea, uste dugu, hasiko litzatekela datorren urtean eta 2021 arte barkatu, 2019an hasi eta 2021an bukatu, nahi genuke mobil ja 2021erako zentru bezala ja martxan egotea, eraikita eta martxan egotea. Hortik aurrera, nik hitz egin nuenean enpresa arduradun nagusiekin, hemen Gipuzkoako enpresa arduradun nagusiekin parte hartzeko mobileko proiektu horretan, askok esaten zidaten, hiri mugikortasuna zela hemendik aurrera nagusitzen ari zen teknologia eta jarduera industriala. Alegia, euren ikuspegi estrategikotik, hiri mugikortasuna zela nagusi hemendik aurrera. Eta hori, gertatzen ari da, neurri handi batean mundu mailan populazioaren traslazio bat egoten delako, ingurudetatik, zona ruraletatik hiriguneetara. Hiriak gerozta handiagoak dira, gerozta populazio gehiago biltzen dute, eta arlo horretan mundu mailan kritikoa gertatzen ari da mugikortasunaren ikuspegitik, mugikortasun sostengarri bat edukitzea eta iraunkorra edukitzea. Madrilen adibidez ezagutu genuen kutsadura ikuspegitik ze arazo zeuzkaten, ze pauso ematen ari diren arlo horretan, baina gertuago etorrita, gure hiriburuan Donostian, hor ere estrategia bat dago oso garbi, Eneko Goia alkateak oso garbi daukana, eta Eneko infortaz deloztak etorrei mesedez eta azaldu duk. Egunon, Markel, egunon lagunak, danak, eta eskerrik asko gaur hemen izateagatik. Egia esan askotan esaten dut, eta Markedi askotan esaten diot, ez? Neretzat Gipuzkoako hiriburu izatea arro egoteko moduko gauza da, eta ez duela suposatu behar bakarrik Gipuzkoako Foru Aldundiaren jauregia Donostian egon behar duela, baizik eta Gipuzkoak dauzkan proiektuetan Donostia beti egon behar da puntan. Hori da niretzako importanteena eta hori da kasu honetan ere guk daukagun konpromisoa eta asmoa. Horretaz gain, eta Markedek aipatzen zuen bezala, Donostiak ere oso garbi dauka klimaren aldaketaren aurkako borrokan pausoak eman behar dituela. 2015an ni neuk hartu nuen parte Pariseko alkateen konferentzian, han hitzarmen bat sinatu gendun, konpromiso batzuk hartu genitun, eta hortik aurrera 2050 klima estrategia martxan jarri genuen udaletxean. Guk hiri bezala badakigu gure pekaturik handiena batez ere garraio ereduan daukagu da. Eta gure CO2 isurpen horiek gehienak hortik datozkigu da. Eta beraz hor ekin behar diogu da, zalantzari gabe lanari. Si San Sebastián quiere hacer frente a lo que son las emisiones de CO2, tiene un campo en el que trabajar sin ningún lugar a dudas, que es precisamente el del transporte, el modelo de transporte. Y en eso estamos absolutamente empeñados, y estamos empeñados en muchos proyectos que tienen una íntima relación entre sí. Por mencionar uno, que ya es una realidad en ejecución, con alguna modestia en alguna ocasión, pero no hay obras que se hagan que permitan una mejora que no generen modestias, pues es el topo, es la apuesta por el sistema de transporte ferroviario, que también es eléctrico. Y la otra apuesta es, evidentemente, la de los autobuses urbanos. Por cierto, en las imágenes que he visto en el vídeo que habéis puesto, creo que no había ningún autobús de bus, porque eran notablemente peores que los que tiene nuestra flota. Porque puedo decir, sin arriesgarme, ese sí, pero los anteriores que había no. Porque efectivamente puedo decir, y con orgullo, que Debus en esta materia es un ejemplo de transformación y desde luego es un ejemplo también de ambición del cambio que quiere producir en los próximos años y en el que nos hemos comprometido. Baina hori egin nahi dugu modu jakin batean ere bai, ez edozein modutan. Egin nahi dugu elkardanean, hemen aipatu den bezala, eta horretarako lagunak baditugu elkardan horretan
jarduteko, bertako enpresekin bertako ezagutzaz baliatuta, hiria laborategi bezala erabiliaz. Eta beraz, elkarren arteko onurak ere sustatuaz, ez? Kafek, Irizarrek, Zidetekek edo Teknunek badauzkate proiektuak esparru honetan gure hirian eta guretzako hori beti oso berri ona izaten da, ez? Baita ere munduan kokatzen gaituzte dako, apustu honen eredu gisa. Eta diodan bezala hori da guk egiten dugun apustua, batez ere Debusen eskutik. Debusek demostratu du bide honetan badakie da gauzak egiten. 2014ean jarri zuen martxan 12 metroko den autobus elektrikoa, eta ordutik aurrera, Europako proiektuetara aurkeztuaz, Replicate kasuan, horretan haratago joateko aukera izan dugu, eta erakundeen artean sinatutako hitzarmenaren bitartez, bai zuekin eta baita Eusko Jaurlaritzarekin, elektromugikortasunean gure lineak aldatzeko bidea hartu dugu, 28. lineatik hasita. Hemos empezado por la más importante, por la que tienen más pasajeros y más viajeros. Y esa es una apuesta que como ciudad tenemos clara y queremos llevar hacia adelante. Nos hemos marcado además un objetivo temporal, porque en esto siempre es bueno marcarse un objetivo temporal, que es que para el 2030, a lo sumo 35, espero pedir que no necesitemos hasta el 35, seamos capaces de que el sistema de transporte público de la ciudad, el sistema de transporte público de Debus sea cero emisiones, con sistemas diferentes en función de las necesidades, en función de cuáles son las líneas y distancias que hay que servir, con cargas de oportunidad en algunos casos, con cargas nocturnas por otro, con una transición entre híbridos que finalmente terminen siendo eléctricos, como también estamos probando en este momento, y bueno, con un mix que tendremos que ir definiendo, pero que, como digo, busca ese objetivo que como ciudad nos hemos marcado. Eta alde horretatik, nik uste logikoa dela, ez? Elektromugikortasun zentru batek Donostia izatea erreferentzi gisa, eskusaitzeta, kasu honetan, badiatu nahi dut aukera hau, hori bai, publizitate momentua egiteko, Eusko Jaurlaritzari eskertzeko, egin duen azken aurrekontu itxiera honetan atera zaizkion 50 milioi horietatik, 7tik gora eskusaitzetako urbanizaziora zuzentzea. Para la ciudad, desde luego, esa noticia es una excelente noticia, pues que nos permite seguir desarrollando un polígono que es el más grande de Guipúzcoa y que para nosotros como ciudad es muy importante, y por eso quiero agradecer al Gobierno vasco el que haya destinado parte de ese exceso de recaudación a ese fin. Y espero también pues que en relación a otras instituciones que nos deben, creo que 5 millones de euros, no se hagan muchos perezosos, ¿verdad, Arantxa? Y también destinen a este proyecto que tenemos en este momento entre nosotros lo que en su momento estaba comprometido. Nire aldetik besterik ez, jakin dezazute da hori, Donostiak beti egingo du honen inguruko apustua eta egingo du elkarlanean, bai beste erakunde publikoekin, eta baita ere, hain baliotsua dan, gure jakintza eta industria sektore guzti horrekin. Eskerrik asko. Neko? Bai, hemen geditu barrez. Ez bideo bat ikusiko dugu eta euskaldunaren esaz. Mugikortasuna aldaketa garai batean dago murgilduta mundu osoan. Gaur egun, gasolina eta diesela ez dira etorkizunaren bidea. Hiri askotan, zigortzen ari dira errekuntzako motorren erabilera. Hala, automobilgintzako marka handiek jauzi bat egin dute ibilgailuen fabrikazioaren eraginkortasunean. Motor hibridoak edo erabat elektrikoak dira oraingo eta etorkizuneko bidea. Gure lurraldearen etorkizunean pentsatuta, Gipuzkoako Foru Aldundiak Mubil antolatu du. Elektromugikortasunerako eta energia metatzeko gunea. Etorkizuna eraikiz, estrategiaren esparruan mugikortasun elektrikoa sustatuko du. Enpresen arteko sare herri bat sortuko du, gaur egungo eraldatuta eta talentu eta inbertsioak erakarriko ditu superlaborategi honek. Mubilen espazio fisikoa prestatuta egongo da, energia biltegiratzeaz, jakintza sortzeko eta ikertzeko. Enpresei aukera emango die entseguak egin eta produktuak edo zerbitzuak testatu, ziurtatu eta homologatzeko, eta ikerketa eta garapeneko gaitasunak indartzen lagunduko die.
Azken batean, Mobil, Gipuzkoako elektromugikortasun zentroa katalizatzaile bat izango da. Espezializazioa, bikaintasuna eta lankidetza bultzatuko ditu, estrategia partekatu bat landuko du erreferentziazko enpresekin, ikerketa eta jakintza entitateekin eta lurraldeko erakunde publikoekin. Lurralde txiki bat gara, baina ekimen handikoa. Osagai guztiak ditugu ez bakarrik proiektu hau bultzatzeko, baizik urrats bat harago joateko eta 2025erako mugikortasun elektrikoaren arloan nazioarteko erreferente bilakatzeko. Mobil, ardatz estrategiko bat da Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzeko. Ezinbesteko pieza bat hazkunde ekonomikoa bultzatzeko, enplegua sortzeko eta Gipuzkoarron ongizatea eta bizi kalitatea hobetzeko. Mobil, Gipuzkoako elektromugikortasun zentroa. Amaiera emateko ekitaldi honi, Arantxa torzaiten bezez. Nik soilik azkeneko hitz batzu bakarrik azpimarratzeko zenbait idea, oso labur, baina bai esan, denak azpimarratu dugula erakunde ikuspegitik zein dan gure apustua. Orain dela gutxi arduradun batek, enpresa arduradun batek esaten zidan, foru aldundiak eta erakundeek erraztu egin behar dugula enpresen dinamika. Eta nik hori oso garbi daukat, guk erraztu egin behar dugu enpresen dinamika, baina hortik aparte, badaukagu baita ere sustapen funtzio bat. Eta gure sustapen funtzio horrek, neurri handi batean Mobilekin nahi duena da, eragile diferenten arteko elkarlana bultzatu. Gipuzkoan, asko daukagu oraindik, hor aurrera egiteko. Asko daukagu oraindik elkarlanean sakontzeko. Y es precisamente esa misión de la institución pública de establecer una nueva gobernanza, de cooperar con el sector, tanto el sector del conocimiento como el sector de la empresa en el territorio, para impulsar los grandes retos industriales estratégicos del territorio, es precisamente ese papel el que queremos habilitar mediante Mobil. Pero sobre todo lo que queremos es que Mobil sea un espacio en el que cooperen los diferentes agentes del territorio. Eta guk erakunde publikoak gure artean daukagun elkarlan hori trasladatu nahi genuke baita ere Mobilea, eta hor eragile guztiekin gure apustuak egin, proiektuak garatu. Eta enpresek pixkanaka euren artean lerrokatzen joan apustu beretik aurrera jarritzeko. Ni badakit enpresek lehia dutela nagusi, euren artean lehiatu egite dutela, baina lehena osaten nuen eskala problema horri aurre egiteko ezinbestekoa dugu estrategia bakar bat edukitza lurralde bezala. Y es, por lo tanto, y acabo, esa es la misión que nos marcamos cuando ponemos en marcha Mobil. Que como país y como territorio tengamos una única estrategia en el desarrollo de la electromovilidad, de la industria de la electromovilidad y también de la sociedad, desde el punto de vista de ser cada vez una sociedad más sostenible. Hori da guk mahaigaineratzen dugun erronka, apustua lurralde osoarentzako, eta hori da guk zuei denei egiten dizuegun eskaintza. Parte hartzeko Mobilen modu aktiboan eta elkarrekin garatzeko bai polo hori eta bai zentru hori. Besterik gabe, amaiera ematen diogu ekitaldi honi, eta hemendik aurrera edukiko du aukera elkarrekin lanean jarraitzeko. Eskerrik asko. Oso, no? Bueno,